Ambassa Bagmara choumani block level ni meeting khlai jakha amsani MLA Chittoranjan Dev Borma Ambassa amsai bai khobjak bebak thayano toini jungpherangni lamani jungjal ongi tongmarokno toino kok saka Jungjalni paimungkuri kezam hapangni jora eba tabukni hapangni jorawo bo kami amchai rogo lama nungnani tui jungpherangni jungjal rok pairi sugui rui manyako haipano je manchak chaitugui samung tangnani bukhak yapri sewi tongmani mangfli kasoi tongo Serang salo MLA Chittoranjan Dev Borma o jungjal rokno supungnani bukhak nahare Ambassa Bagmara chomni wa block level ni meeting khlaikya Te datino luku jungjal rok asai tongma rokno pairiwi samung tangnani tangbutang naharjaknai henibo kokrukha Kaisa Tripura Mothani 47 Ambassa Assembly Constituency ni kaisa consultative meeting party no bhaglai tebo strengthen kingani tebo fuarnani awagana tuichung salai rekha engkai administratively tabuk je ADC village elaka legally abo ADC elaka ni bising tu ADC amjai ni bising to ADC village committee ni je ai obo ADC ni no amsai ADC ni ADC village committee ADC ni Monitoring Committee khwlai jakha ADC Sarkar bai pia Rajya Sarkar kaisa chokranto khlaino chokranto no hilo tamon noi ADC Village Committee phan ongthong jekono committee phan ongthong development ongthong pia je jagao Rajya Sarkar ni ekhtiar gurei ADC ni baithang ADC Village Committee tongo tai ADC Village Committee ni je nirbachon election khlaiawoi bisikni ni saka ungthangka bisikni paithangka tabuk jora tui Rajya Sarkar State Election Commission no dagimani kurikho ADC Village Committee ni election khlai dihnai ADC Village Committee ni election ongnya bai sini ADC elakao je developmental activities tebo kaham khlai ungnan kok tongmani o committee rong ni bisingti khlaiai omo ungyam dongka omono tui chung kok salaika tai kaisa kok ngakai chung obo salaika jehetu ADC Sarkar teusa haino hai Honorable High Court of Tripura ni thani appeal khlaika ADC elakani ADC Village Committee ni election khlaitong huma aboni bo result nokhriako judgment nokhriako o judgment ni bagibo jeng machine to kha khlaio Honorable High Court tebo dakti no omono judgment riwano tai ADC elakani ADC Village Committee election umani bisingti khlaiye ADC Village Committee amchaini borokni khakamani borokni wansukmani development activities khlaimani bisingtui abo reflection ungnai samung dangjaknai hinai chung khakao ung Rajya Sarkar thanimo kobogo je jagao ain tongo ain no tamgoi mani amtong oboni meaning no ADC elakani borokni naharmu borokni aspiration no Rajya Sarkar saknangya dai kaisa chung salaika je oro je 47 Ambassa amchaini bisingo je jungjal tongmani tui jungjal tongmani lama box culvert kaisaman kangkai lama thrognani brick soling maintenance ungya areng rogo gari thangmaya cycle thangmaya abono tuibo chung salaika tai bo jaga bridge ungnan nango bo jaga ukai current kuti sungjakha current sogoya tui ni deep tubewell complete kha tui ni bini taibono pipeline ungya aboro kubangma salaika chung tamono thangnai bisirogobo o Ambassa amchai
ধলাই ডিস্ট্রিক্টनि बिसिङाव चिनि पारा आमसाइरगो तावबो दुइनि व्यवस्था मियाखौ तावबो सरक गाहामनि व्यवस्था मियाखौ तावबो स्कुल गाहामनि व्यवस्था मियाखौ आबरुंनति जों सारायखा ओंखाय फाइनाय टाइमावनो साल हाति बारसानि बिसिङाव जों जे जुंजालति कक सालायखा बबो डिपार्टमेंट अब कनसार्न डिपार्टमेंट थानि जों आबनो कम्पाइल खालायो कनसार्न डिपार्टमेंट थानि तुइखाय तुइनि दफ्तर बा ब्रांच लामानि आरडी बंमानो दिक्सलोंनि बागै बा आरडी मानो ओमफ्राय एग्रिकालचारनि जे जुंजाल तंमानि राबार प्लान्टेशन तुइ जे जुंजाल तंमानि जानि जानि दफ्तरनि थानि जों फाइनाय हाति बारसानि बिसिङाव देउसा मेमोरेन्डाम रक जों साबमिट खालायनाय ने अफिसियेल रक जों मालायनाय अ सामग्रगनो दाक्ति दाक्ति जारिनायनि बागै खालायनायनि बागै अबति जों दिनै डिसिसन लानाय Ambassa ni Shekhar Debormani Koktum Bureau Report Khumpui.